Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musidɓe julɓe, on hiwrama hiwrandu l'islam en hewti kadduɗal men belviɗo ka galle Alhaji Ibrahima Bari. Yo Allah on yurmeɓe o nada ɓe aljanna. E hande oustaz men Abdoulaye Ba senaki ɓe gantini ko ɓe wonduɗen talibaɓe go Cheikh Mouhamadou Salihou Diallo ko ɓe woni en naɓande tafsirul Qur'an on ɓay sayi on pooɗike sengo ɗerol gotol ka hattunoɗen ɗon fuɗɗitoɗen ɗon ka suratu an-Nahl. se gayni ɗon kadi beru wo ko wawi en waɗande yewtere fi sumaye on ɓe waɗana en ɗum ɗon. eɗe wowi fermude e ɗi duuɓi wano ɗiɗi tati feƴƴuɗi ɗo e sumaye on, kono e nde en ala fermude ka sappo e noogay. en fermoyi wo tuma qiyamul layli on fewndi haray ko teddugal mo on e ɗum ɗon ko tolimo on kadi e darson. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi cheikh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى أبي وقال الذين بين أشركوا شركوا به لو شاء الله سي الله نموينو ما عبدنا من روتان من دوني كونا الله من شيء يهونده نحن ونا من ولا آباؤنا ونا بابرا بأمين بين ولا حرمنا من حرمتان من دوني باوكو حرمنكم من شيء يهونده يومي كذلك كوانني فعل الذين قلر بهم من قبلهم أتنا بهم فهل على الرسل يرله نفذي نلا بهم إلا البلاغ المبين سوانا يتنقل بانغول ويشيركو بهم بوي بأدي غانتو لبه بوني ها بوي ووسي تاوينو الله نمويانو بپيوال كامبه كدي ko berewatano sinakanko ɓe waɗanayno mo tawhido berewatano ɓe shirkatano babiraɓe maɓɓe ɓe kayen kadi shirkatano ɓe harmintano hay fus kadi ɓawo ko harmini ko jomme wi ko ni net gollirno ɓen attinoɓe kadi o wi est ce que non hara hino fawi nelaɓe ɓen siwana yettingol ɓango ngol fawaki ɓe ɓe reenu goɗɗo mayoɓe dolu goɗɗo mayoɓe forsumo ko fawiɓe ko yettingol ɓangina wonande marɗo hakkil haray yonanimo ko famiraw jaɓa jommen o wi wala qad ba'atna ko haqiqa men neli fi kulli ummatin e kala mofte rasulan nelaɗo fi on ɗum o nelirɓe o wi an ibudullah ko yo ɓe rew allah on wajitanibu tahut ɓe woɗɗito bewinayɗi ɗi ko ɗum waɗi so woni wa ma kunna mu'addibina hatta nabata rasula men lettata mofte hay gote ha men nela e maɓɓe taw nelaɗo ko humpita ɓe ko dagi e ko harmi ko nodda ɓe o haɗa ɓe si ɓe salike ɗum ɗon on tuma noon o adda lettude heɗi mum o wi noon mofte kala mofte o neli e maɓɓe nelaɗo fi on ɗum yoɓe rew allah on tum ɓe pottito bewinayɗi ɗum ɓe wi ko wiyete bewinayɗi ko kala ko yawtintini neɗɗo on keerol makko ngo jommen no mari keero o wi ya ar ha ɗo si tawi neɗɗo on noon ɗum ɗon fawi ɗum argol ha yawta ngol keerol ɗon haray on ɗon jokki konte a tawaqit no jeyanon e mum alɗugol no heewi yawtingol goɗɗo no heewi bewingol goɗɗo ko aɗen si jomume wi innal insane la yatgha ar-ra'ahu istagna neɗɗanke on no heewi bewgol si tawi o yi o alti hara o yiiti o alti wano noon kadi tawaqiti jiɗi cheytan no tawa e mum wano kadi neɗɗo reweteɗo hara on ti rewete no noddi yo rewe kanko hara soit o yiɗa ma o jokkani ɗum o fewja fewje ɗen o yawtata e kerol allah subhanahu wa ta'ala hiɓe haɗa kadi jokkugol ɗum
oy faminun noy maɓɓe man hadallahu ɓen ɓe allah on fewni wa minhum noy maɓɓe kadi man haqqat on mo tabita alay e ɗum abdalalatu majjere nden woɓɓe maɓɓe fewno woɓɓe maɓɓe majjere nden tabiti e dow mum sabu suɓagol maɓɓe majjere nden wani nela sallallah sallam ɓe maaki haadi nde sahabaɓe wino nelaɗo ɓayi allah waɗi mo allah muyani peewal wo peewal mo muyani majjere wo majje ala nan taqi on accata joni ko aɗi men daro joni men happito oddiron nde nelaɗo maaki la imalu fa kullu muyassaru lima huliqa golle goto kala e mon ko allah tagirimo newa yani ko allah tagirimo kon newan toon bi mana si neɗɗon ko tina woni ko newanimo kala ka tina watte o yaha janngugol no wela mo juulugol no wela mo yawgo ka juulirde no wela mo moƴƴagol yimɓe no wela mo moƴƴintingol hakkude haɓuɓe no wela mo haray yo welto toroyo allah subhanahu wa taala ɓeydan mo ko waɗi noon haray allah on tagirimo moƴƴere makko nde no woodi woɓɓe fontugol janga aya goto qur'an ɗum no sattirani ɓe wa yowugol nagge ɗaggal no woodi woɓɓe kala ka yimowo iwri no weeɓani ɓe kala ko yoɓetehi no weeɓani ɓe kala ka bone ko yoni e ɗum ɗon no weeɓani ɓe hara ɓen ɗon kadi no hani wullude hoore mum ɓe toro allah subhanahu wa ta'ala ballal o wi fasiru yeyi fil ardi ka leydi fanzuru ndaron kayfa kana ko on no laatorno aqibatul mukaddibina battane fennunoɓe nelaɓe ɓe yehe ka leydi so jeeyi ka yimɓe annabi salih wonno yimɓe annabi hud yimɓe annabi shoaib ɓeɗo fuu ka wonno o yii ka ɓeɗo rewi sabu koɓe penni nelaɓe ɓen kon onon kadi rentoɗo wotan fennu nelaɗo momo o wi in tahris si a lerɗi ala hudan e dow fewugol ɓe fa inna allaha nallah la yahdi o fewnatama yo billon mo majji few hay siida yiɗi yo goɗɗo few ko ettida wo ko ettida yonti few sina allah muyanimo feewal o fewata ko ɗum waɗi si neɗɗo feewi yo yetto allah subhanahu wa taala taw sikku ko doole makko ko waɗi noon nela sallallah sallam ɓe ettaninoke bappa maɓɓe yo feewi moƴƴa ɓe ettike ha kono tawi allah muyayo few ha jomumen wi innaka la tahdi man ahbabta walakinna allah yahdi man yasha an a wata fewnde mo faalaɗa ko allah ɗum fewnata kala mo muy fewnugol wano sen daari annabi ibrahima alayhi salatu wassalam ɓe ettike fi baabe maɓɓe ha ko ɓe sakkiti ko dugugol iwa ton kono allah fewnano baabe maɓɓe idan kala ko neɗɗo etti fewnugol mo feewa o feewata wa malam ala naɓe kadi min nasurina walloɓe si ɓe naɓama ka yita e goto wata ɓe wallude yaltina ɓe to wa aqsamu ɓe wondiri billahi allah jahda aymanim hattirde wondirgol maɓɓe ngol ɓe wi la yabatullah allah on immintintama yamudu ɓe mayɓe woy kamɓe heferaɓe shirkoɓe ɓen kamɓe si wonino ko wondugol gonga ko allah subhanahu wa taala ɓe wondiray amma enen julɓe ɓen joni si tawi ɓe wonday ɓe ɗuɗa wondirgol ko ade a nana e goɗɗu noon mi wondiri nena mi wondiri baben ami wondiri kada kada harana billahi wallahi e tallahi wondirde idan ɓeɗo kamɓe si ɓe wondirayno ko hattirde wondugo no jeeyakade e andugol neɗɗo ko wolata kon jeeyaka e ko hoolete si tawi wondugol makko ngol ko woni o billahi wallahi no ndungo billahi so wondi ha ɓurti tun aray konngol o ɗon ƴettatake neɗɗo duwaka ɗuɗɗingol wondugol ko waɗante ko fi tiiɗingol ma yiwgo sikkitago wonaɗo wowlanede wondanama ma ɗum tabintingol tiiɗugol hunde tabutude wano wigol wallahi ñande dargal ni siga tabintingol ɗin ɗon piiji ɗum ɗon hino hani wondude ɓe wi wo allah mintintagol ko ɗum noon fawi buy e tagore nde joni sa yi golle maɓɓe ɗen yimɓe andi mayiɓe ɓen fof ko mal changé ko ɓayɓe ala sens si ɓe maayi sabu sa yi goɗɗo no suura no nodda kan no yaade programme hay ɗon o wajitaki gokku oɗo nandi o mayiɗo ɗo ko mal changé ji kanko o mayata mbala jomumen wi koko ɓe wondi ɗo wonde allah on immintinta ɗum watta dey ko woni gonga on waadan immintingol ngol ko fotore alayka joomi men haqqan gongare hay fo sala ko firtata walakinna kuntum actara nas ko ɓuuri ɗuɗude yimɓe ɓen ko la yalamun ɓe anda ko ɓuuri ɗuɗude yimɓe ɓen ɓe anda ɗum ɗo ko gonga ko ɗum waɗi jooni men mamadal actari o meeɗa manude ɗuɗu ko wiyata wa qalilum min ibadi shakur ko seeɗani e jeyaɓe amɓe woni golli
ko seeɗa woni jaɓude iman kono ko duuɗi kon jaɓa kono no jeeya yimɓe woɓɓe ɓen ko ɗaɓɓirta dalil ko wiigol jama fof ko ɗum woni wadde hande sa wi ɗum wattake jama fof no wadde ɗum ɗon jettatake dalil ɗum na dalil o wi la yubayyinanna lahum mami ɓanginanɓe alladina ɗum ma o ɓanginanɓe ɗum yahtalifuna fi ko ɓe lutoniri e mum waliyalama alladina e fi yo andu ɓen kafaru yedduɓe annam no kamɓe kano ɓe laatinoke kadibina koɓe fenuɓe o wi o ɓanginanay ɓe nde hunde nde ɓe lutoniri fi o dargal o laɓɓinanay ɓe puyɓa ɓe yoyay ɗum ma ɗum nela ɗon kadi o laɓɓinay fi makko e fi kadi yo andu ɓe heferaɓe wonde koɓe wonno wolde kon ɓe fenay koɓe fenu ko ɓe woli kon fof na gonga jomme wi innama qawluna ande konngol amen ngol li shay'in wonande hunde ida arannaw simen fandanike nde an naqula law ko min wiyante nde kun wonu fayakunu la kanko ɗum sattanama so falama tu waɗugol hunde o wiyay tu wonu wona ari ka jami bayane lin wa fadlihi lil imam ibn abdul bar rahimahullahu ta'ala ko egga e abdullah ibn abbas ɓe wi ñandere ko cheytane koye arno tawi iblis ɓe wi ko a woni patron amen haray noon miɗe yiruma hunde wote si karama kojo feƴƴini haray ɗa welti moƴƴa kono si tawi ko abide fakat ko rewo tun o jangga haray haaju mala ko fiyonni woni maymi wallam ɗaare ɓe tawi rewowo kono jogga o anda o jangga o faama fi dina wayni nurida nasala meɗen faalama landade wayni lande woni hal yastatiu rabbuka an yaj'ala dunya fi jawfil bayt ene est ce que allah nawi wadde aduna on fuu e nder reedu wofonde ɗum la wata wayni o yi o yalti islam wadno inna allah ala kulli shay'in qadir kala hunde mo wawi oya wi noon allah wawata yeddugol allah o nokku gotu ɗum ɗo yaltinimo islam onni oɗo ko rewata ko nugajo woni ɗum mi accay o ha tuma o mayata mi bonna ko golli kon fof kon mi weltoto ɗum woni may ɗaari ɓe tawi karama kojo no jooɗi no jooɗude yimɓe o wi miɗo falama landade ayni sal woni hal yastatiu rabbuka an yaj'ala dunya fi jawfil bayt est ce que allah no a ƴettude aduna fof waɗa e reedu o fon woni naam iblisa maƴi wi wa kayf kawol ɓingol woni ida arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun so falama to yoy won wona ɗum sattanama kam woni o yi ko ɓe woni nawiɓe ko ɗum waɗi karama kojo goto wi zannul alima hayrum min yaqinul jahil wo sikke karama kojo ko sikkiti no moƴƴi laabi temedere ɓuuri ko ko majjuɗo fellita idan addin dinul islam ko dinul amal yani dinul ilmi wal amal ko beetu wonti janga o golla so jangali o golli golle makko ɗen de nafatama ko ɗum ceerno samba mo mbeyaɓe maki wuura nabi da gandal e dewal bela jo adda ɗay naji doyde e mayɓe wiyayɓe yo artiri huwa dewal ngeno wiya kalla ɗum waɗata nafata ham ninse e wullitago ɓe wi ko a janggu gande ɗen fof wuura nabi da gandal e dewal hara kala dewal ngal wonɗa wadde ko gandal waɗirɗa ngal kala gandal ngal marɗa a gollitiray ngal ta janggo a gollitirali hara woni a naate lawol yahuda ta gollu a janga hara naate lawol nasara ɓe wi sa waɗi ɗum ɗo bela jo adda ɗay naji doyde e mayɓe ñande maya ɓeyna qala rabbi irjiun allah artiran men golla ko moƴƴi ngeno o wiya kalla ɗum watta woni allah subhanahu wa taala o wiya ɗum watta goto e mum hotta ɗoy nafata am nin se wullitago konko wullitiɗa ɗon nin suɗa fof nafatama ida yonti eɓɓindano ɗo aduna hewtoyde walladina ɓen hajaru firɓe fillahi fi allahu min baadi ɓaw ma zulimu ɓe toñede lanu bawwi annahum mamen hoɗimɓe fi duniya ka aduna hasanatan koɗande laɓade wala ajrul akhirati wallahi ko joddi lakare ndin akbar ɓuuri mawnude law kanu sindo ɓe laatino yalamude ɓe andi o wi ɓe yimɓe feruɓe iwi makka yay madina tawi ko fi allah kan nabɓe ɓayno to woɓɓe yawɓe arana fi allah o yi o hadith momar abne alkhatab filli mo karama koɓe buy udditirta defte mum innamal amalu binniyati o yi o yawnoɗo ɗon faman kanat hijratu li duniya aw imraati yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilay on ɗon tawi ko sonnajo yani woɓɓe kadi ko yahanta ko ngeygu mum ngum marsata makka client o yahi madina ya jokka toon
woɓɓe ɓen ko woni yahande ko ɓay tawi tigi tigi polgal ngal noy korɗa yo yaw poola amma noon feruɓe tawi ko fi Allah on ɓe feriri ɓay jomumen no andi ɓen ɗon ɓaawo ɓe toñede Makka jomumen wi hoɗinayɓe kala ba o wi no joddindi ɓe o marani ɓe laakara ndin ko ɗum ɓuri mawnude kanko andi noon fotata si laati ke ɓe andi oyi alladina ɓen sabaru muñiɓe wa ala rabbihim koye joom maɓɓe yatawakkaluna ɓe hoolori neɗɗo ko wiyete a sabru ko muññagol terto bonɗi ɗin yondinano moƴƴuɗi ɗin muññotoɗo noon ko muññoto e dow ɗum ɗo no jeyno muñal ɓurgal musudegol muññagol e kodduroyeji musuɗi ɗin ɓuyno wakkile e gondinal haɗin ɗo mewta hara kadi ko jomumen ɓe hoolori ko wiyete a tawakkul ko tafwidul amre ala llahi wa ahdul asbab ko fawgol fiyake on e joomi men halfinamo on tuma ƴetta sababuji ɗi masalan si wonti nawni ƴetta comprimé hoolo ko Allah dikkitta kono wigo a Allah on dikkinay tun jooɗoɗa banka a ƴettali sabu haray ɗum ɗon ko ɗum wiyete attawakul wande attawakkul node attawakul no woodi attawakul noon ala nafoore ko tawakkul on harayɗa wadde sabu on tuma noon habboɗa fawa ɗum golle ɗen e joomi on haray ko ɗum ɗon darsi men wakhir dawana an alhamdulillahi rabbil alamin والأجر الآخر لو كانوا يعلمون siɓe laati ɓe بلا bala ko yettugol ɗum ɗo tabintina yeeso andi noodi ko بارك الله gaɗay بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل لا شبيه لا ضد ولا ند له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه من بعثه الله رحمة للعالمين هاديا ومبشرا ونذيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة نصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبياء. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. aray ɓawno sittoɓe daɓɓiri noon haray koye ɓugototum seeɗa yo ko kala o ko Allah o newnani en fi ndu lewru ndonɗen jaɓɓade saabu ko koɗo tedduɗo koɗo hanaɗo habbede hanaɗo hebulanede waɗi bani adama si koɗo tedduɗo no arde ka makko ko hebulotoɗo fi jaɓɓagol mo si tawi no woni koɗo on ko tedduɗo ɗum noon tu yonino ko habbore tawti kadi koɗon no ardorde neldande hay goto wawatama ardorde aray ɗon tenti jaɓɓagol mo habbomo hebulanomo ara noon hebulanorgol ndu lewru suuma e o koɗo ɗo wona pentirgol suuɗi ɗin wona wuppugol conci ɗin wona sodugol paɗe ko habborte ko laɓɓingol ɓernde neɗɗo on e to waɗa ijtihadu wakkilo e waɗugol dewe ɗen e wakkilagol ɓeydugol arsike yani ittugol sadakaji ɗi moƴƴagol nde yimɓe ɓen wawgol muññagol wawgol jantagol inde Allah subhanahu wa ta'ala tabita e dewe ɗen ɗuyta yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala waɗi noon joomi men holli e nder suuma e teddude o wowli komɓe o farli mum hoore gomɗinɓe ɓe waɗi noon almuslimuna faqat neɗɗo si woni julɗo tun joomi men meeɗamo fawde gollal hay goto julɗo tun ko ɗon haɗuɗa a hewtali al iman haray a watake fawede dewal joomi men fawaɗum hay goto ko waɗi no joomi men no noddi gonɗinɓe e nder qur'an ka wi ya ayyuhalladina amanu e nder qur'an laabi 67 abdoulah ibne masud o wi iza samita allah yaqul ya ayyuhalladina amanu a'ir sam'aka fa innahu khayru yu'mar aw sharru yu'mar si tawi tun a nani jommi wi ya ayyuhalladina amanu wo ɓannu noppi ma ɗin heɗitoɗa moƴƴa wo haray moƴƴere no yamirede ma bone no haɗede ko ɓe tun jommi yamirta ko ɓe tun o haɗata imo fuɗɗi yamirgol simo fuɗɗi yewtugol fi maɓɓe ka surat
Baqara ka wi ya ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u o hadide o sakkiti ka tahrimu wi ya ayyuhalladhina amanu tubu ila llahi tawbatan nasuha o yamiri ko ɗon sakkiti amma kefere fof ko notta nder Qur'an ko ɗiɗi ko tahrime kafirun o wi ya ayyuhalladhina kafaru la ta'tadiru al-yawma innama tujzawna ma kuntum ta'malun kono yo heferaɓe taw gantino hande on alaka o ɓeyde sina konko gollude o wi qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun kono yo heferaɓe mi rewata ko rewa ton ko ɗiɗo ɗiɗi ɗum o noddi kefere ko waddi gomɗinɓe ɓen ko ɗum noddi dewe ɗen fof noon ɓay Abdullah ibn Mas'ud o wi en si noddama ya ayyuhalladhina amanu heɗite dewe ɗen fof kadi ko ɓe yamira haray neɗɗo no jeeya ko hebbulanorta suuma e on gomɗingol gomɗingol noon koyo taw ko wi kon no tabiti ka ɓernde hoolagol Allah subhanahu wa ta'ala karama ko ɓe wi wo hay e gooto e nder tagore nden kala golluɗo golle moƴƴe ko nokku ngoto fal kala mo gollali kala golluɗo golle bonɗe ko nokku ngoto boni ko al iman bil ghaib gomɗingol ko wirni e renta Allah subhanahu wa ta'ala e renta dargal e renta yiite e renta aljanna mo hoolaki ɗiɗo o meeɗata wadde dewal mo mo hoolike ɗiɗo o waɗa tun dewal moƴƴal ko ɗum ɗo noon woni iman hoolagol ko ko a renta hoolora ɗum kadi iman jasim pellital wasiɗa renti ko ɗum waɗi ndaare dewe ɗen fuɗɗoren o suumay ko jomme wi ya ayyuhalladhina amanu o yi kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qabl ko ono yo gomɗinɓe ko anno wiya ya ayyuhal muslimun o wiyali ya ayyuhal muslimun fi hon ɗum muslimun e yiyay ko ɓe gollata ko nge nder suumay ɓe ñalla yorude ɓe wala suude dam ɓe zuwa lido ɓe heɗito musique ɓay ko jemma ɓe waɗa ko ɓe waɗa ko ɓe faala kon jemma tawi ɓe andali jemmaji gono nder suumaye ɗiɗi ɓuuri ñalorma on teddude waadi ko muslimun fakat ammal mu'minun ɓen ɗon no andi mawsim suumaye on wakkilagol fi horugol suumaye on ñalorma waɗa ijitiyade on jemma kamɓe ɓe andi ɗum ko ɗum waɗi ko ɓeɗo jomumen yamiri o wi haray kono yo gomɗinɓe suumaye on farlama ɗum wano farlirano e araɓɓe ɓen ɓe wi kon ɗum no woni hadab suumaye ko horugol tum hara joni si woni on ti ñamasi ko janduno ɗo fanɗay ka ko yen andu tun awa heege no muusi ka ko fi on ɗum suumaye farlana ɓe wi hadab suumaye on la'allakum tattaqun ko fi on ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ayne noon almuslimun fakat jaɓuɓe komin julɓe tum ko carte d'identité islam on tum ɓe jogiti ɓe feƴƴali ɗon kamɓe fayda si wonoyi ha yewti takko ka qiyamul layli ka ɓuuri teddude ɗon ko on tuma marɓe boite ji ɓen pentirata fi ka amen lettre ji winde fi wowɗugol kaarijo en bititi salon ji permanoɗi uddite makkiji ɗin pentire o gandi ɓeɗo ko muslimun fakat ka ɓuuri moƴƴude ɗon ɓe wallinde ɗo ya jokka gol ko ɗum waɗi so woni la'allakum tattaqun si tawi woni o waɗi ɗum ɗo aynat toka kontare kullol Allah o ngollu heeɓi e nder suumaye nela sallallahu sallam ñandere goo hiɓe khutba ɓe ƴawi e ƴawandara nderen ɓeyni amin ɓe ari ɗimmon ɓeyni amin ɓe ari a tammon ɓeyni amin sabaɓe wi nelaɗo kon ɗum ammin ɗon ɗo ɓe wi ko Jibril ari yeetimi ɗo piiji tati no jeeyano e mum jette mo Allah shahid on ɓey no jeeya e mum o wi wo Allah rukkike kinal on neɗɗo mo suuma e ari tawi o hoori ndu ha ndu gasi tawi Allah yafanaki mo bakkatuji maɓɓe no jeeya mum karama ko ɓe wi si suuma e ari neɗɗo on hoori ha ndu maayi ñande ndu maayi o fuɗɗitike bone mo jokku noon haray Allah jaɓanalimo ko hoori ko waɗi noon haɗa suuma e on ko eltugol ko entraînement sa entraîne ke tawi fusna faaliɗa wawa no ñande fuɗɗiɗa entraînement o haray sa yahani idan haray ɗum ɗo Allah subhanahu wa taala farli ɗum e gomɗinɓe ɓen
ko gonɗinɓe ɓen parla haray noon no jeeya e ko heɓulanorten enen julɓe ɓen fof wakkilago wona gonɗinɗo no jeeya kadi ko heɓulanorte suumaye wakkilagol janngugol Qur'an. Uthman bun Affan ɓe wi Uthman bun Affan jippinayno Qur'an e nder suumaye ñande kala ñande o jippinayno nde wotere. ɓe wi imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala kamɓe kadi ɓe jippinayno Qur'ana e nder suumaye laabi 50 itan holli ñalla ka ɓe jippina laabi ɗi. Imam Sufyana Thawri rahimahullahu ta'ala kamɓe si suumaye hewtino ɓe wallinayno golleji maɓɓe ɗin fof ɓe wallina totaw ɓe jokka fi suumaye. Imam Malik rahimahullahu ta'ala iɗen andi karamo koje yiɗuɗo hadith ɓuri Imam Malik ɗuɗa ñandere goy ɓe jannayno hadith yarere ari fiɗiɓe e nder ko fiɗataɓe kon talibaɓe yi yeeso maɓɓe ngol wayli lakkere no tubba ɓe ronki ande ko nduwa ɓay gasi ɓeyni ma baalo ko yachere kon ɗum heeɓi on mais yi yeeso mo ngol wayli lakkere tubbi ko waɗi ɓe wi wallahi ɓe fiɗɗi yaare nde yani ɓeyni ko yarere onnomi takkude ko nden ƴakkimmi kono mi tawi ɓaylan e maako nelaɗo miɗa darnude ɗum fi yaare no ƴakkude subhanallah en andi ɓeɗo no yiɗuno ɗum ka kono kamɓe si suuma hewtino ɓe darnayno taw janngugol hadith ɓe jokka Qur'an no jeeya e moƴƴereji ɗin ka nder suumaye ko neɗɗo o watta wakkilagol huntingol julɓe ɓen ko waɗi noon nelaɗo ɓe maakimo huntini horuɗo o heɓay baraji wako on horuɗo ɗon mari ko sawtini noon sab no gasa ɓen no ɓurma moƴƴinde golle nder ñallanga ɓen ɗum ko ɓe hunti kum fo haraya heeɓi waɗi baraji tawta baraji maɗi ɗum ɗo ko suuma tu wawɗen ɗum heɓ no jeeya e mum kadi neɗɗo on o ɗuɗɗina jawgol ka juulirde si o juuli o habbito julde nden sino naafede o yaa o naafida e imamu on hande imamu on salmini ɓe salmindini ko waɗi noon nelaɗo ko ɓe maaki kala juuluɗuɗo e imam makko o woni ha o timmindine makko o heɓay o wawa juulɗo jemman fo idan noon sa yaha juuli seeɗa imam o timminali a hooti aray konngol nelaɗo zahir mum o nga fuutike ɗo ko yonti julde e makko ha o gayna o yaa waalo ɗano haray mo windanay mo darimo juulude no jeeya e mum kadi jokkutugol noddinandu noddinowo karama ko ɓen noon ɓe wi no jeeya ko ɓuura welsindade ka futuro aray mo ɓe ko ɓannani ɗo ko ñamata ko hedditori noddinowo ko fi ñamgol ngol na jokkutugol ko noddi ɓay woɓɓe wiya tum allahu akbar ɓe ferorike goto o gayno ɓe gaynide ɓey mo gayna noddinde ɓe gaynori ñam ɗum ɗo ko welsindare angal famugol julɗon ko honɗum e nafoore woni o jaabitagol adkarji ɗin kadi no jeeya e adkarji ɓuraɗi yiɗede billama wonde nelaɗo ɓe maaki ɓa Qur'an ko ɓuri mawde e adkarji ɗin koye gol subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar idan wano ngol konngol e mawde ngol weli wowlude ha onti ɗuɗɗina ɗum kadi waɗi sonti wawade joɗade jangga Qur'an no Qur'an on jangirte ɗon haray ma wadde adkar nelaɗo ɓe maaki kadi kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallahi wa bihamdi subhanallahi al-azim onti kadi ɗuɗɗina wowlugol ɗum ɗo siko ka moto wonɗa siko ka golle ma wonɗa si tawi a defay woni si tawi a winday woni si a yeeyay woni ɗum ɗo ala ko sattani haygol idan neɗɗon tiiɗina waɗugol ɗum ɗo si goɗɗo kadi toñimo yaafo o eto kadi ñamugol jawdi makko ndin halal o eto kadi hoynangol julɓe ɓen si tawi ko yeeyowo o eto kadi wallitagol julɓe ɓe ala feere ɓen ɓe heɓa ko ɓe huntora o eto moƴƴagolle maɓɓe si tawi ko machine o mari o ari o tawi ɓe hiɓe ronkino ɓe hotira o wallaɓe ɓe hoota ɗum ɗo fof ko moƴƴereji la to addu wala to usa ɗi kontatako ɗi wawata ko mawɓindirade wanno no jomumen wiiri noon ka surati Ibrahim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha hay so wi on konta e nemaji Allah si on fof on darike wawata hewtude ɗi gaynitagol
hay nema mo neɗɗo goto tun jogii e nafoore yitere wata ɗum idan haray ɗum ɗo ko wallitagol julɓe ɓe mbana en juuti haray haade waɗo si woodi ko famine e gaara ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala si faljere waɗiga ko immorde han e cheytan haray hiɗen toro yo ƴette ko wonde gonga ko e mum gollitire ko tata yaade e faljere ko yandi bugo ɗen ɗum wota e gollitir ɗum wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Jadi na boy mola na de otado. En jangali da di wo de jangu de bi. One ke bi do na bore mola na de. Ramplasan den da di wondo de. Ala ide weltono be karamu ko be meden do. Yewtere nde ɓe yewten ɗo ɗen ɓe waɗi ɗo yewtere raɓɓude ɓe chronométrie ɗo ko telen 12 minutes wona en heeɓi ɗo nafoore nde gollitirten ɗo abadan e wata wiide koye nder oɗo suuma yeetu andi ko koye ndete andintingol hunde nde anndanɗa hoorema haysi hiɗa annduno nde si a andintinama nde fewndo ɗon harayno wati ko joni annduɗa nde ray weltanike ɓe moƴƴe nder kala subahanahu wa taala raɓe ɗum ɗo ko mandake maɓɓe moƴƴe nden kadi ɗo e yer ko heedi ɗen ko min tori kala subahanahu wa taala allah newna en gollitirgol famina en kaɗo dina nonana en golle e nder ɗum ɗogol suuma e ko hana gollede e maaru comme golliriren tan no sharia o yamrino rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar allahumma habbib ilayna al iman wa zayyina fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rashidin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hara en futtoto darsuji ɗin e tendere wonde adde nde inchallah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.